Matematika 8, vježba broj 111. Algebarski izrazi i razlomci. Malo teži zadaci. Dakle, prvi zadatak treba rastaviti na faktore ovu razliku kvadrata. To je u stvari formula. Znači, to je po formuli a minus b puta a plus b. To bi svi trebali znati. Ovo je kvadrat razlike. On se može napisati kao a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus b na kvadrat. U stvari to stalno pišemo, ali možemo ga i prikazati ovako, da je to a minus b puta a minus b. Tako smo ga rastavili na faktore. Dakle, u ovom slučaju zadano je da rastavimo na faktore. Znači, nećemo raspisati formulu, nego ćemo samo rastaviti na dvije identične zagrade. Dakle, a minus b na kvadrat je a minus b puta a minus b. Dva puta ista zagrada. Sada idemo primijeniti to u ovom trećem zadatku. Kaže, skrati razlomak. Znači, u brojniku imamo a na kvadrat minus b na kvadrat, u stvari razliku kvadrata. Nju ćemo napisati a minus b puta a plus b. A u nazivniku imamo a minus b na kvadrat, dakle, to smo malo prije pokazali, dva puta ista zagrada. Zašto? Jer x na kvadrat je x puta x, pa je i zagrada na kvadrat ista ta zagrada dva puta. I sada kratimo. Znači, kratimo ovu zagradu i ovu zagradu. Tu ostaje 1 i tu ostaje 1. Dakle, 1 kad množi je neutralan, znači ostalo nam je a plus b kroz a minus b. I to bi bilo to. Još puno zadataka na ovu temu možete pronaći u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka za 8. razred. Zbirka je univerzalna, dakle, bez obzira na autora po kojem radite u školi, naći ćete u našoj zbirci zadataka takve zadatke.